Reka mbifurize umugoroba mwiza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV. Mbaye ikaze mu makuru y'umugoroba agezweho muri kano kanya. Ni amakuru agiye kugaruka ku bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ngira ngo murabizi ko twibanda ku makuru agezweho mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba wo ku cyumweru ku itariki ya mbere ukwezi n'ukwa gatandatu. Ndagushujeho wamaze gukanda subscribe, ndagushujeho dukurikira umunsi ku munsi. Niba nawe ari ubwa mbere ugeze hano kanda ndetse subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bibashe kugenda bikugereraho igihe. Ngiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, nk'uko bigaragara akaba yamaze kugera i Doha muri Qatar, aho by'umwihariko hari ibiganiro byaje kugaruka ku mubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni minisitiri by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bimenyekana, minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassima Al Thani yagiranye ibiganiro na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ndetse banagaruka ku bibazo by'umubano umaze iminsi utifashe neza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki baje kuganira muri ibi biganiro baje kugenda bagirana nyuma y'uko intambara ikomeje kugenda ivuzwa ku butaka bwa Kongo, ndetse umwuka mubi ukaba ukomeje kugenda ututumba hagati y'impande zihanganye ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande cyane cyane rw'ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko bigaragara. Nyuma y'uko kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko intambara yongeye guhindura isura ndetse umwuka mubi ukongera kuzamuka nyuma y'uko yitwa Joseph Kabila Kabange yongeye kugaragara cyangwa se yongeye kugaruka muri iki gice, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane by'umwihariko atugera ashimangira ko ukuza kwa Joseph Kabila, abashakashatsi ndetse n'impuguke mu bya politike ndetse no mu by'umutekano bashimangira yuko kuza kwe cyangwa se kugaruka kwe ku butaka bwa Kongo no ku ruhande rwa M23 bishobora by'umwihariko kuzabyara ibindi bibazo bikomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kandi benshi bakanashimangira ndetse bakanerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo bishobora gukomeza kuzana impungenge nyinshi cyane mu bigendanye no kuzana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano. I Kinshasa Abahinde 5 bafatanywe imyenda y'imikorano ya gisirikare bakaba bamaze gutabwa muri yombi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera ashimangira ko imyenda yaje kugenda igaragara nk'imyenda y'imikorano. Abenshi bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko hari imitwe yitwaje intwaro bari bayizaniye, ariko ku rundi ruhande haracyari gukorwa amapereza n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa. By'umwihariko tugiye kuyarebera hamwe muri uyu mugoroba. Ni nako kandi bashuje ndetse nkaba nanabahaye ikaze abadukurikira bari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hose. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza cyane. Nyamuneka kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uyu mwanya niba utameze neza, ejo ibintu birahinduka bikagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese, ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe. Mu gihe umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango imwe n'imwe yakomeje gushyira imbaraga mu bigendanye n'ubuhuza ndetse n'ibiganiro bishobora gutanga umusaruro, bishobora gutuma imigenderanire mu bya politike ndetse no mu bundi buryo by'ibyo bihugu n'ubundi bishobora kuba byagenda neza. Ku ikubitiro hari ibiganiro byatangiriye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byemezwa ko amasezerano ashobora kuzasinywa vuba. Ariko kandi ku rundi ruhande ibiganiro bikomeje kubera Doha muri Qatar bireba umutwe wa 23 n'ubutegetsi bwa Kongo nabyo birarimbanyije ndetse birakomeje, nubwo nta gishyashya cyangwa se gitangaje cyari cyagaragaramo. Ku rundi ruhande ariko kandi abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashimangira ko Kongo igitsimbaraye n'ubundi kubigendanye n'igisubizo cyo kuba by'umwihariko bashaka kwinjira mu rugamba cyangwa se guteza intambara byanze bikunze. Aha rero n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko ngo byaba bikomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko ku ruhande rwa Kongo ikibaraje inshinga ari ukwinjira mu rugamba nk'uko bikomeje kugaragara. Aha kandi u Rwanda rwaba rubaseka cyane kuko n'igihe cyose ngo bagerageje kwinjira mu bigendanye n'urugamba yemwe no guhangana n'umutwe wa 23 ntabwo byigeze biborera cyangwa se ngo bibakundire.
uyu mwanya rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ndetse banagaruka ku bibazo by'umubano umaze iminsi utifashe neza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ku itariki ya 1 uyu munsi Kamena 2025 rigaragaza ko impande zombi zaganiriye ku ngingo zinyuranye z'ubufatanye n'uburyo bwakongerwamo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo amahoro n'ituze agaragare. Banaganiriye kandi ku bikorwa bigamije gukemura ibibazo by'umwuka mubi hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda. Ku itariki ya 18 Werurwe 2025 Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi uyobora Kongo, bemeranya gushyiraho umusingi wo kubakiraho rero mu gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi byahujwe nk'uko bigaragara kugeza magingo aya. Nyuma kandi hanakurikiyeho ibiganiro byahurije i Doha leta ya RDC ndetse na AFC hagamijwe gushaka uko rero intambara mu burasirazuba bwa RDC n'ubundi yahita ihagarara hakanaboneka amahoro arambye ndetse n'ituze. Ibiganiro bya Doha byafunguye inzira rero n'ubundi ku bya Washington DC byamenyekanye ku itariki 25 Mata 2025 hasinywe amasezerano agenga amahame yibanze mu miyoborere, umutekano ndetse n'ibijyanye n'ubukungu nk'uko bigaragara. Amerika kandi iherutse gutangaza ko umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na RDC wamaze gutegurwa, igisigaye ari uko impande zombi ziwemeranyaho ubundi zigashyira umukono rero kuri ayo masezerano. Amasezerano y'amahoro rero kandi ategerejwe gusinyirwa i Washington DC, azaba ari mu murongo w'ibiganiro byahurije u Rwanda ndetse na RDC idoha muri Qatar muri Werurwe 2025 ndetse byanakomeje guhuriza abahagarariye RDC ndetse n'ihuriro AFC muri iki gihugu cyo muri Qatar nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Qatar imaze kuba rero umuhuza mu makimbirane menshi cyane mu isi aheruka, by'umwihariko ni aho rero yari iri gukorana na Misiri ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakisha umuti ndetse no gushakira umuti intambara imaze imyaka hagati ya Israel ndetse na Hamas ari mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine. Kuri ndi ruhande ariko kandi u Rwanda na Qatar bifite ubufatanye mu ngeri nyinshi cyane, kuko ku itariki ya 12 Gashyantare 2025 hasinywe ibanziriza mushinga iteganya gushyiraho rero by'umwihariko visa, gukuriraho visa rero by'umwihariko abaturage b'ibihugu byombi. Impande zombi kandi zifitanye ubufatanye mu rwego rw'umutekano mu kwakira 2025 kandi polisi y'u Rwanda n'urwego rushinzwe umutekano imbere muri Qatar uko bigaragara byasinye amasezerano y'imikoranire agamije gushimangira ubufatanye bw'impande zombi mu byerekeye umutekano ndetse no guhangana n'ibyaha. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bigendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izenguruka imigabane igana na 49%, izegukana imigabane igera kuri 49% muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite kandi imigabane igana na 60% mu mushinga w'ikibuga mpuzamahanga cy'indege gishya cya Kigali cyubakwa mu Bugesera. Biteganyijwe ko kandi igiciro cyacyo cya kabiri kizuzura muri 2032 gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni 14 ku mwaka nk'uko bikomeje kugaragara. Aha kandi kugeza amagingo ya ngaya benshi bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko bifuza ko rero hakorwa cyangwa se hanagaragara ibindi bikorwa bishya bigendanye no gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ariko kandi u Rwanda kenshi rwakomeje kugenda rugaragaza ko rwifuza amahoro n'ituze mu bigendanye n'ibi bibazo, ariko ku rundi ruhande Kongo ikomeza gushimangira yuko uko byagenda kose yiteguye intambara. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya mu kiganiro n'itangazamakuru by'umwihariko aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza ko igihe cyose uwo bahanganye bamuzi ndetse ngo biteguye gukomeza guhangana nawe byanze bikunze. Ahangaha yanashimangiye ko biteguye n'ubundi gukomeza guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Icyakora u Rwanda narwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ubundi rushimangira ko rwiteguye guhangana n'uwo ari we wose uzarushotora.
ubushinjacyaha bwa gisirikare i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwataye muri yombi abacuruzi 5 b'Abahinde bafunga ububiko bwabo irimete rwagati mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ivumburwa rishya ry'ububiko bunini cyane bw'imyambaro ya gisirikare y'impimbano kuko byatangajwe by'umwihariko kuri uyu wa gatandatu hari ku itariki ya 31 Gicurasi 2025 muri Kinshasa rero by'umwihariko ndetse no muri RDC muri rusange iyi myambaro ya gisirikare y'imihimbano yiswe Zonkiona n'umuhanzi w'umunyekongo Papa Wemba wapfiriye i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Iyi myambaro kandi ya gisirikare y'imihimbano kandi yamenyekanye cyane mu itsinda rya muzika Wenge Music iri ku izina rya Pentagon. Amakuru agera ku biro ntaramakuru by'Abongereza avuga ko ivumburwa rya mbere ryabereye mu bubiko bumwe ku muhanda wa 8 muri komine ya Arimete kandi harimo amabara agera kuri 20 y'imyenda ya gisirikare y'imimbano yafashwe by'umwihariko n'ubushinjacyaha. Ubuvumbuzi bwa kabiri kandi bwabaye kwa gatanu hamwe n'amabaro agera kuri 85 yasanzwe muri ubwo bubiko bumwe by'umwihariko ku muhanda wa 8 muri komine ya Arimete n'ubundi. Muri video ikomeje kugenda igaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi wa Arimete yasuye aho hantu avuga ko mu bubiko hasanzwe imyenda myinshi cyane ya gisirikare. Raporo y'imbere by'umwihariko y'umujyi wa Kinshasa uyoborwa na Guverineri Daniel Dumba ivuga ko imyenda yafashwe ari imyenda ya gisirikare y'imimbano izwi ku izina rya Zonkiana na Pentagon, bityo rero ubundi ngo ntabihuriye n'imyenda ya gisirikare ngo nubwo rero bisa. Ububiko rero bivugwa ko bwafunzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare mu gihe amabara agera kuri 31 yabitswe mu biro by'umujyi wa Arimete. Kubera impamvu rero z'umutekano zashyizweho kubera intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobozi babujijwe kwambara iyi myenda ya gisirikare y'imihimbano mu rwego rwo kwirinda ko ashobora kugaragaramo bamwe mu bashobora guteza umutekano muke cyangwa se abandi bashobora gufatira muri ako kavuyo. Kugeza ubu rero ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko ku butaka bwa Kongo byose birasa n'aho biganisha ku bibazo bigendanye n'umutekano bikomeje kwibasira muri iki gihugu. Kugeza ubu kandi hakomeje kugaragara urwikekwe rushobora kwiyongera mu gihe cyo kuza kwa Kabila hano muri Goma, dore ko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gushimangira ndetse bukagaragaza impungenge bw'uko hashobora kwadukira kudeta ishobora kuba yagaragara. Mbashimire, tugaruke mu kanya.